Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Umentri katnat ka kwat ka kia uba el hek mentaka sngi ka khatnyau tarik ujilio uloong bahau benai nai lur on pleno ya ka hospital bashi spa jingthia hapo ka than South West Khasi Hills uba hek mentaka sngi ha ka jingdon lang director katnat ka kwat ka kia u Dr. Amanwar umentri kanat PHE uba Renington Tongkhar bat ka DC mentaka sngi kila lech ka than South West Khasi Hills nakabenta banlum ka jingalang nakabenta ban but dia ni ka jinglong jingman ka klam covid khat khandai hapo ka than Ini Dr. Latang, Dr. Nari, Batunjuru, dan Health Engineering Wing. Dengan i boga kam jong gani ka 100 beds hospital layak bahasa kaman. Bad habangiwan mencual akam srek mengukut mausul adon trai kumban yo benai fra benai mencual. Dan sakut ikam bad kedot gejing eru bakim sya igiwe gibre benabar menteri ngi i menta bade. Baga kam layak bahasa kaman bad katum ke report ke mengiyo dan Health Engineering Wing hapo benai September lala ben pedep ya gani ka projek. Lala ban pendep tingin naik ban pleno ru bah gue neki achievement jong project major project jong state Meghalaya ya bangin rakhi ya ke jingdap san fulcrum ya ke Meghalaya ke jongi kadi gue neki diki project begin yo ban celebrate ya ke golden jubilee celebration mo tingi ai kuble ya baro juga la shimkian adu administration adu ke directorate of health services MI welcome you health engineering week dari dekat jingite sutam lang hi baro pat hamtam kontraktor la simkia ban pendep gini kam ban inget bah tang sudah gini kam bat ke jing pengkre pada negaliang jong ka sebat sangsung gi pus na bat i local MLA ba renik ni la sim gi jing kri ngin ong youtube minister ban sanction gi pus mut bat kumjuru gi jonon kam gi punishing paro di badal kam har ni hospital na mangin yo ban pli ya gini kum gadak jong ga jingdap sabul tem ke state negaliang gi ni ai be ke start be jing bet jong district administration man pelihat kata nagaliang ke jong ke sarkar ni warna dam kata gajing ai kata ke jong ong ban ai tikaru kini nam ta ke jing bahajong pai ba dam ta banyada ni yang jepang covid am ngi kerpat ya ka health department bat ya ka administration bakin ai on priority ki ban yo ban ai ya kini ki empat yo don na pun ki diverse ki empat yo te ai ba kan mlong kata kadau ba kin yo kamai su na kadau ku padio ka vaksin mere da ki kwa ban ai vaksin ni kerpat ba ki ban ai swai ki nang ba kin yo lat ban kamai